Zokabamba nomkhubulwane. Nomkhubulwane. Nomkhubulwane mase sekutshalwa akumele angabe kashuthi. Okay. But enye into izinto ngifuna address ezimbili. But I feel like okuningi vele I think bese sengitholile ibrief emvumo. Funa uqala nje. Kubuhlali basekhanda anganivele I think sekuyekela ugqoka lokho okukhulu. So vele bese sichaze ukuthi akusaqoqa. Mase kuba ama-vest. Ama-vest kukhona indawo whereas awagqoka ama-vest because kukhona mina ngikhululane kakhulu. So there's places whereas ama-vest intombi zakho uzathiwa khumulana ama-vest hayi cha hayi mina ngeke hayi ngakwazi ukukhumula i-vest whereas fanele understand ngifuna i-situation ukuthi ama-vest they're not worn normally. Like here right now indlavuse it's understandable ukuthi here ama-vest ayagqoka but masikhuluma ngesigcawu somuntu noma sikhuluma izinto ezingomhlanga nje ngase nomkhubulane izinto oyibonayo ukuthi zi-sacred izinto whereas i-vest ngazi ukuthi mina actually size kuyi-Kate aqale umutsha kumele ngabe unesineke umutsha kumele ngabe unesineke umuntu entombi phakathi waba nesineke ulandele kuyi-Kate kuthiwa phakathi kwesiketi akumele ufake i-tights akumele ufake i-paint akufakwa sekufaka lokuthi i-safety but ngomthetho akufakwa ukunazi nje ukuthi sometimes bakhona abahamba nobe ngomthetho akumele afakwa base kusibuza okay kuyimbadada but that's known ukuthi khona indawo whereas akumele bezafaka icathulo but I'm sure niyaziswa. Okunye kunomkhubulwane one thing I want to address ngonomkhubulwane ukuthi first kunomkhubulwane ugqoka imvunulo emhlophe into nje fabric ngazi ukuthi mina ayifaka into eyiphente ngazi ukuthi ayifaka futhi ngazi ukuthi kunomkhubulwane awuyi when you haven't started menstruating ngazi ukuthi awuyi at all. Okunye nokunomkhubulwane akushuthwa mase sekutshala so kunomkhubulwane please can you try ukuthi masile kungashuthwa ugqoke imvunulo emhlophe ugweme ukufaka iketi ukufaka ama-vest and all of lokho. Yeah, I think lokho nje bengifuna address at least kukhona